дар замони муосир раванди ҷаҳонишавӣ доираи муносибатҳои байналмилалӣ ва майдони равобити фарҳангиро фароғ намуда, зарурати эҳёи анъанаҳои фарҳангии миллӣ ва беҳдошти асолати онҳоро тақозо менамояд. дар ин росто рушди фарҳанги миллӣ барои таҳаввули муносибатҳои байнидавлатӣ дар самти эҳёи ҳунарҳои бадеҳии халқӣ ва ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ аҳамияти бағоят муҳим дорад. ҷумҳурии Тоҷикистони тозабунёд бо анъанаҳои ҳазорсолаи фарҳангӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мавқеи аввалиндараҷа дорад. бо назардошти аҳамият ва ҷойгоҳи махсус анвои гуногуни ҳунари мардумӣ дар рушди фарҳанги муосир, эҳёи яке аз самтҳои таркибии он ки санъати гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ ба шумор меравад, андешидани тадбирҳои фавриро тақозо менамояд. гулдӯзӣ ё худкашидадӯзии тоҷикон ҳунари нафиси қадима буда, яке аз шаклҳои санъати амалии ороишии мардумӣ ва қисми муҳими мероси фарҳанги умумии башарӣ маҳсуб меёбад. аз ин ҷост ки намунаҳои волои гулдӯзии тоҷикро дар осорхонаҳои Тоҷикистон ва осорхонаҳои машҳури олам дидан мумкин аст. саҳми осорхонаҳое ки дар Кӯлоб мавҷуд ҳастанд дар тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардумӣ бахусус чакандӯзӣ ба ғоят бузург аст. дар осорхонаи 2700-солагии шаҳри бостонии Кӯлоб теъдоди зиёди чакандӯзиҳо ҳам дар шакли курта, ҳам дар шакли поча, ҳам дар шакли рӯймол, ҳам дар шакли рӯймолчаи хурд, ҳам дар шакли давриҳо ба ғоят бузург аст. таърихи нигораҳои чаканд пешинаи бисёр дароз дорад. чаканд пеш аз ҳама бисёриҳо пурсиши ба миён мегузоранд ки маънии ин вожа чи аст. вақте ки фарҳангномаҳои кӯҳани тоҷикро менигарем, аз ҷумла фарҳангномаи кашф, бурҳони қотеъ, ғиёсуллуғот ва дар дигар фарҳангномаҳо вожаи чаканд ба тариқи чакин омадааст. ва гуфта шудааст ки чакин масалан дар бурҳони қотеъ ки як нав духтание ҳаст ки ба воситаи кашидадӯзие ҳаст ки аз решму алвон медӯзанд онро. азбаски пайдоиши кашидадӯзӣ ба давраи аввали ҳаёти инсон, яъне асри санг мансуб дониста мешавад, он ҷузъи таркибии фарҳанги аҳли башар ва аз қадимтарин ҳунарҳои инсоният ба шумор меравад. васоиту мавод барои гулдӯзӣ дар замонҳои минбаъда такмил ёфта, бо мурури замон аз зирафшҳои сангӣ, устухони ба сӯзанҳои сангӣ, устухони ва сониян ба сӯзанҳои филизиву биринҷӣ, оҳанину пулодӣ ва ба пайдоиши буфандагию рангпардозӣ замина мегузорад. агар ҳамин нақш дар ибтидои пайдоиши инсон дар масалан лаби доман ё дар гиребон ё масалан як элементҳои алоҳида агар ба шакли тасвир пеш меомад, ба назар бирасад, масалан агар ҳамон аксҳои таърихиро бингарем, мебинем ки дар ҳамунҷо масалан аз давраи пайдоиши одам аллакай ба одам худованд як зеҳни зебоипарастиро дода буд, ки яъне дар масалан дар либос, бо пайдо шудани либос инсоният аллакай шурӯъ кард барои зебо кардани либос. яъне аввалҳо ибтидо шурӯъ кардан ба ҳамун овардани дар лаби остин ё ки масалан лаби гиребон масалан нишон додани ҳамун свастика ё ки ба монанди ҳамин нақшҳоро. чаканд ба ҳамон замонаҳои 7-8 солаи пеши мо иртибот дорад, ба замоне ки мардумони мо ва як силсила дигар халқҳои ҷаҳон ба бовари динияшон меҳрпарастӣ буд ё митраизм буд, хуршедпарастӣ буд. мардумон гумон мекарданд ки
همین آفتاب خدا همین است که وقتی که روشنایی کرد مردم اون تمام جانوران طبیعت زنده می شود و وقتی که آفتاب نباشد سرما و سردی ها با میان میان. بنابراین هر نیایشی میکردن با آفتاب رو می آوردن تا آفتاب وقتی که خرم باشد آفتاب باعث رویدن رستنی ها می شود، من باعث زندگی می شود و اگر رستنی ها نمی بود زندگی هم وجود نمی داشت. بنابراین بیشتر نیایش آفتاب رو می کردند و نقش چکن هم وقتی که ما میبینیم در اون به صورت آفتاب است. این کاسه گل های چکن که بیشتر 3 کاسه گل است، این هم اشاره دارد، معنی فلسفی دارد. این آفتاب است. چکن نوعی از کشیده‌دوزی ملی تاجیکی است که در کلاب و نواحی نزدیکی آن پهن گردیده است. اکثراً کشیده‌دوزان بالای شاهی سفید و سرخ، زرد و سبز و ساتین سرخ و سفید را با رشته‌های رنگین گلدوزی می‌کنند. واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا دروی چوب و استخوان، معدن و چرم، سنگ‌های قیمت‌بها و ظرف‌های فلزی با درفش‌های مخصوص، نقش‌های گوناگون امثال گل و برگ، آفتاب و ماه و ستاره و مانند این آفریده می‌شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. اصطلاح چکن در زبان‌های سلاویانی نیز دچار می‌آید. مثلا چکنکا، چکنیت معنای نقش پرتافتن در بالای فلزات و چوب رو دارد که از واژه چکن پیدا شده است. ما باید وقتی که اومد ریشه شناسا غالباً وقتی که جستجو میکنن معنی کلمه را، اگر که در شیوه های گفتاری خویشاوندان نزدیک زبان به این معنی کدام واژه دیگر را نیافت، با خویشاوندان دورتر کمی نظر میکنند. یعنی با همون زبان گروه زبانهای هند اروپایی ما وقتی مراجعه میکنیم، مثلا میبینیم در زبان روسی یا زبانهای اوکراینی، بلاروسی، بلغاری، چیخی، لیتوانی، میبینیم که در آن هم واژه همین چکن وجود دارد. مثل همون چکن و فعل چکنکا، چکنیت در زبان روسی و آنها معلوم است که این به معنی میده کاری ها است. خاصه کاری های میده کاری را چکن که میگند و کلمه چکوشی که ما داریم از همین با کلمه چکنکا و چکن ارتباط دارد. چرا؟ چون که با چکوش میده کاری ها صورت میگیرد. وقتی که با واسطه چکوش در بالای میس و دیگر فلزات حتی چوب میده کاری میکنن، این چکنکا است. اگر عمومیت این 3 کلمه رو ببینیم، هم کلمه چکن امروزه، چکنکای روسی و هم چکامک یا چکامای اوستایی رو ببینیم، این کلمه ها اصلا عمومیتشون نقش است، افاده نقش. یعنی بالای متا یا بالای یک ظرف آوردن یک نقش، نشان دادن نقش. و این نقشی که مثلا در چکن است خاص است. ببینید ملت تاجیک از قدیم الایام یک محبوبیتی داشت. ملت تاجیک با نقش دوزی یک محبوبیت داشت. اگر نظر اندازیم به تاریخ مثلا گذشته ملتمون، میبینیم که همون سواستیکا یعنی پیدایش همین نقش اصلا نقش سواستیکا بود. اما اشاره سواستیکا که بسیار فلسفه بای دارد. فلسفه سواستیکا از اون عبارت است که مبدا یا که پیدایش همین 4 عنصری که سبب پیدایش آدم و عالم گشتند. در زمانهای قدیم برای چکندوزی اساساً کربوس را استفاده می بردند و با پیدایش متاهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادند. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند.
ҳар як гуле ки онҳо нақш мекунанд ва бо сӯзан мерӯзанд дунёест ки асрҳои зиёд дар шуури мо нақш бастааст ва гувоҳи ривоҷи ҷаҳонӣ маънавӣ, ғояҳои инсонгароӣ ва миллӣ буда аз фарҳанги пурғановати халқ дарак медиҳад ва таҷассуми гулшукуфоии дунёи бепоён ва ояндаи инсоният аст. وقتی ما بگیم شیرازه این در زیبایی شناسی در تاریخ شناسی یک علمی وجود دارد که علمی ارنامنتولوژی نام دارد، یعنی ارنامنت شناسی. هر ملت با خود یک ارنامنتی دارد که وای هویت ملی این ملت را این قوم را نشان میدهد و حتی وقتی که از زمانهای رومی باستان تا امروز همون نقش و نگاره های رومی باقی مانده که آن را دیگر مردمان تمام جهان در لباس دوزی و در دیگر آرایش ها استفاده میکنند. بعضا معمارها نیز استفاده میکنند، اما شخص آگاه به زودی پی میبرد که این همون نگاره های مردم یونان باستان است. همان گونه در حتی بسیاری از خلق های جهان، دولت های جهان در پرچم هایشان همون نگاره های ملی خود را نقش میکنند. همان گونه که در مردم بلاروسیا در پرچم دولتی آنها نقش بلاروسی جای دارد، در مردم ترکمنستان نقش ملیشان جای دارد، در مردمان نزد بالتیک لیتوا و لاتیا و استونیا نیز آنها در پرچم هایشان یک حاشیه نقش های ملیشان جای دارد. و گمان میکنم وقتی که نقش های چکن را ما در کجایی که نبینیم به چشمان بخرد اگر بگذار، اگر هزاران ده هزاران کیلومتر از مسافه های ما دور باشد، زود ما در میرویم که اینجا یک چیزی با تاجیکی و با تاجیکستان ارتباط دارد. معمولاً گلدوزی‌های کلاب باستان را چکن می‌نامند. کورتای چکن لباس معمولی و پسندیده به عنوان دلربای کلاب باستان. پیراهن خوش‌دخت چکن نشان از ذوق و خیرت ازلی دلبران کلاب است که رمز و نشانه‌اش از قهر عصرهای کهن سرچشمه می‌گیرد. نقش و نگار، گلدوزی و رنگامیزی‌های حیرت‌آور در آستین و دامان ارتباط به طبیعت و کیهان دارد. کورتای چکن رمز عفت، زیبایی و هنر دلربای صاحب جمالان کلابی است. چکن نسبتاً رنگ بلند داشته، کاسه‌گل‌های آن را بعضی محققان میترا یعنی رمز ازیدی قدیمی تجسمگر آفتابی تابان به قلم می‌دهند. در کجا دوختن این نقش ها هر کدامشان به خود معنی داشت. وقتی که در دامان می دوختن معنی پاک داشتن دامانی دوشیزه ها است. دیگر هم سری آستین است. سری آستین هم نقش گذاشتن معنی آن دارد که دوشیزه ها با آستین دماغ خود را پنهان میکردند، با سری آستین سلام میکردند با آدمان دیگر. بنابراین آستین این نقش ها را اجرا میکرد، یا با آستین کودک را شمال میدادند. به این معنی جایهای خود را دارد که نه در هر جا باید این دوخته شود. خصوصیت نقش آفرینی یعنی زیبایی پرستی در هستی انسان ها تا اون درجه کارگر گردید که مثلا علاقه نه تنها در لباس بلکه در بعضی همون رویمال های میان
дар баъзе масалан ҳамун таксариҳо, курпачаҳо, яъне ки дар асбобу сукунати рӯзгорам оҳиста оҳиста нақш аз бадани инсон ба рӯи онҳо пош хӯрд ва оҳиста оҳиста бибинем агар болои тахти шоҳон нақшин шуданд ва ҳамин нақшҳо, яъне нақшофаринӣ оҳиста оҳиста элементи махсуси заргарон гардид. дар кӯлобшаҳри бостон косагулҳо нисбатан майдатар гулдӯзӣ мешавад. муҳимтарин қисми таркибии санъати гулдӯзӣ нақшу нигори он ба шумор меравад. дар нақшу нигори гулдӯзиҳои тоҷикӣ афкору ҷаҳонбинӣ, умеду орзу, табиати сабзу хӯрами ватан, инчунин таъсири равандҳои таърихӣ ба ҷаҳонбинӣ ва фаъолияти амалии мардум ба таври зебо таҷассум ёфтанд. либоси аз чакан духта бо пайкари душизаҳо часпидан нест. як ҷое дорад ки ҳатто бо вуҷуди ин қадар васеъу фарох будани либос, ҳангоми ҳаракат кардан ва рақс кардан ҳамун пайкари зебои зан ҳатто маълум мешавад. эҳтиёҷ надорад ки ӯро мисол бо ин қадар нақшҳои зиёдро ба пайкари душиза часпонданд. ё масалан аз ду тарафи пироҳанҳо ду шерозаи дуруст мекунанд, ба ислоҳи русӣ разрез дуруст мекунанд ки ин ба чакан он қадар гӯё нест. чаро вақте ки ҳамон рафтори хиромони чаканпӯш вақте ки меравад, роҳ меравад, худ ба худ ин то андозае як халал ворид мекунад. хушбахтона худи мафҳуми чаканпӯшӣ ё чакандӯзӣ яке аз ҳамон ҷабҳаҳои асосии фарҳанги миллии мо ба ҳисоб меравад ва ногуфта намонад ки дар муаррифӣ ё ки нигоҳ доштани асолати воқеии чакан саҳми ҳунармандон ба ғоят бузург аст. ва дар ин ҷода ҳунармандони кӯлобӣ ҳамин исми чакан агар бибинем масалан имрӯз дар ҳисор, дар бухоро, дар самарқанд, дар дигар манотиқи тоҷикӣ умуман дунё мо чакандӯзиро мебинем, мушоҳида карда метавонем. вале ҳамин мазмун ё ки ҳамин калимаи чакан, мафҳуми чакан, ҳунармандони кӯлобӣ, кӯлобшаҳри бостонӣ ҳамин мафҳума нигоҳ дошта тавонистанд ва то имрӯз масалан аз аср ба аср, аз насл ба насл ҳамин чакандӯзиро пешниҳод карданд ва нигоҳ доштанд ва имрӯз хонае қариб нест дар кӯлоб ки як даврӣ ё ки чакан чодари чакан набошад. бояд қайд кард ки рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият соли 2008 таъсис ёфта, ҳадафи асосии он ҳифзи суннатҳо ва арзишҳои халқҳои гуногуни олам мебошад. аз оғози таъсисёбиаш то ба имрӯз ин рӯйхат 509 номгӯи урфу одат ва ҳунарҳои миллӣ аз 122 кишвари дунёро дар бар гирифтааст. инак баъди талошҳои зиёди тоҷикистон 29 ноябри соли 2018 дар ҷаласаи солонаи кумитаи ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ки дар маврики баргузор гардид, чакан ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии башарият шомил гардид. бунёди илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО вақте ки ба ҳамон сабт кардааст чаканро ҳамчун яке аз ёдгориҳои таърихӣ ва ҳатто фаротаърихӣ ва ба ҳамон рӯйхати номинатсияи ёфтаҳо яке офаридаҳои ғайримоддии ҷаҳонӣ дохил кардааст, ин боиси ифтихори мо аст. ва мо ҳама албатта сипосгӯ ҳастем пеш аз ҳама аз пешвои миллати тоҷик ва аз ЮНЕСКО ки онҳо дар рафтанд ба ин нозикии миллати мо. ва ман гумон мекунам ин боиси ифтихори ҳар як тоҷик аст дар куҷое ки набошад.
хушбахтона бо қабул шудани қарори махсус аз ҷониби яке аз идораҳои бонуфузи созмони милали муттаҳид, чакан ҳамчун як мероси бои яке аз миллатҳои қадимаи олам, миллати тоҷик, ин як боиси ифтихору сарбаландӣ аст. ва то ҷое ки мебинем ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, як давраи муайян умуман либоси миллӣ, на танҳо чакан, либоси миллӣ то андозае ба фаромӯшхонаи таърих рафта буд. ва имрӯз бибинед дар давоми солҳо, дар давоми махсус соҳиби истиқлолияти давлатӣ, мо тавонистем ки арзишҳо рӯ ба арзишҳои воқеан таърихию фарҳангии миллатмон биёрем. ва чаканам ки мебинем оҳиста оҳиста бо навъи масалан бо як пешниҳодҳои наву тоза масалан имрӯз муаррифӣ гашта истодааст. чакан як навъи гулдӯзии маъмул дар тоҷикистон буда он дар сомонаи юнеско чунин муаррифӣ карда шудааст. чакан як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоҷ ёфтааст. дар тоҷикистон чакан як ҷузъи муҳими либоси арӯсу домод ба шумор меравад. дар ин ҷо домодҳо тоқии худро бо гулдӯзиҳои чакан ором медиҳанд ва занону духтарон дар рӯзҳои тӯй ва иду маросим куртаву поҷомаи чакан ба тан мекунанд. нақшҳои чакан дар кӯлоҳи мардон ҳам вуҷуд дорад. шумо бидед кӯлоҳ мудаввар доирашакл аст, ин ҳам як то андозаи акси офтоб аст. акси офтоб аст ки дар паноҳи офтоб бошад ва дар айни замон албатта аз шоаҳои бисёр баланди офтоб ки ба сар нахӯрад мардро нигоҳ медорад кӯлоҳи чакан. ва дар он ҷо албатта он кӯлоҳҳои бисёр шояд ки ман ёд дорам 50 сол пеш буданд ки ҳамун дар байни косагулҳои чакан як акси чалипҳо низ вуҷуд дошт. нақши свастӣ ки онро свастика мегӯянд, ин нишони орёиҳо аст. вақте ки духтаронро ба шавҳар медоданд ё имрӯзам ки аст, масалан агар чи кам кам ҳамун ҷаҳонишавӣ таъсир расонда истода бошад ҳам, бо вуҷуди ин масалан ҳамин чакан ё давриро ба арӯсо тӯҳфа кардан ё арӯсо нишаста чакандозӣ кардан, ин хоси ҳамин мардум буд. ва куртаҳои чакану рӯймолҳои масалан чаканӣ чӣ хеле ки зикр кардем, то имрӯз дар хонадонҳо ҳаст. юнеско менависад ки санъати чакан аз насл ба насл ба шеваи устод шогирд ба мерос мондааст.